All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Central Committee Headquarters Silcharna Sribar GP Community Hall the Pangtho Kadoriba Marfu Mari Suba Nupi Lan Ningsing Kumon Numit Asta Lebak Miam Lakpidun Thorum Asta Sarugyabiu Haina Apel Tokre Ngarang Sribar GP Community Hall the Central Committee Nasin Pangthokiba Paumi Singh Unaba Amada Mera Paibi Committee Asigi President Konjengbum Ongbi Aruna Devi na Hai Nupi Lan Ningsing Thorum Asi Lanai Ginate Masidi Puari the Yauduna Lairaba Ima Kayana Irei Pakidamak Sokna Kibal Lan Amani Masi Pangthok Taba Yadraba Thorum Amani Maramaduna Oza Lai Guru Ima Indo Satra Satri Marupapang Singh na Aki Tuzungba Amata Fawi Dana Sarugyabiu Haike Miam Gidamanta Kudong Tiba Tok Tanaba Section Tawang Punamak Lokadaba Sem Saduna Leire Hainaso Fondoke Handaki Nupilan December Tarani Toy Siba Karong Siba GP Community Lufonda Tawadori Basida Asoi Angam Jawdanaba Ecoina Masigi Lambi Loina Sina Lojare Mayam Punama Lembira Lembira Padakanida Apan Balete Hajaraba Kogi Nupilan Sia Masaki couldn't be Pangtok Taba Jagaba Mifam Amani Masi Ekogi Lana Ginate Wadi Warini Masi Kogi Nakaina Bayagaba Sing Lumina Set out the Bayagaba Mifam Amani Masi Kalaga Kogi Ima Ibian Maya Pagina Toi Batogo Masisu Minsing Biraga Manipunda Imale Bata Maya Pagina Lepak Hai Adum Haina Koisu Toy Diabalete Asigi Tamaka Mayapana Lembira Pamina Raga Kani Wadi Tanaga Daba Konaga Daba Amaga Toy Diabaleta Banina Masitana Pam Toyi Paugi Mifum Adida Sarugyakibi Nomaitem Zagadari Devi Joint Secretary Nasu All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Central Committee na Sinduna Kasa Srivargi GP Holda Pangthokadoriba Marfu Mari Subanupi Lan Thorum Asida Miam na Sarugyabiu Haina Apel Tauke All Assam Manipuri Women's Mera Paibi Coordination Committee na Mahusha Jahi Kudingi Apoina Nupilan Numi 12 December da Pangthok Jabagum Handak to Equina Marfu Mari Shuba Nupilan Nishin Lakipo Subdivision Gi Manchana Laiba Equina Shirivar GP Community Hall Lakipo Asida Equina Pangthok Jagani Masida Equigi Central Committee Gi Makada Laiba Unit Lamdanga Laiba Ima Mera Paibi Itil Ina Kuding Makna Hayeng 12 December lai pa ko numit ase matam sana lingbi raktuna nupi lalu numit ase ko gi thawai na pon tha oi khraba idei bang ijati gi damakta si khraba thawai tha khraba ima sing gi damakta ko no observe da bodri ba numit ase mapung phan view haina aina sing jari Central Committee ki Chief Advisor Advocate Ngangom Ramakantana Haike Ichin Inau Khrana Mera Lup Ani Asti Punsin Drabade Nupi Langi Thoram Pangthok Pigano Haina Pausal Chatpudu Yamna Thagat Ningai ni Makoina Amat Oibegi Wakhalon Ama Purakli Basi Barak Tampakta Yamna Chauthok Chiningai ni Punsin Bahai Basina Aikogi Yaifabani Amadi Pangal ni Adumoinamak Nupi Landa Thawaina Ponthapi Duna Iraiba Kankiba Ima Singbigi Mafamda Hailei Kachaba Haibase Aikoi Punamaki Su Tangai Fadana Taufadraba Thaudangni Ima Singduna su Aikoi de Yaifa Thauzal Pigadoriba ni Maram Aduna Ima Lup Ani Punsinaba Honariba Ichin Inau Singna su Sinjariba Thoram Asida Sarugyabiduna Punamaki Yaifa Thauzal Niminasi Haiba Wafam Thamke Ayuki Mifamda Manipura Haukiba Me Ahum Daging Asi Faubasida Iraiba Kidamak Thawaina Pontha Oikraba Athoba Singbu Ikai Khumnabaga Loinana Makoigi Thawaina Lairam Lenda Mapuki Nakta Ingna Chikna Lairunabagidamak Minute Amatumina Leptuna Awaba Phongdoknaki Haike Laiba unit now we must in the pen the bar, our Central Committee na kari show river, our apa me apun mokto, punna koi mengatina tera, show ki pujo show kare, lakato musina kamai kro, hagata ke apai lami duga koi, ayeng laiba tu December kita masih koi section thorang koi tapun lore, matam punna makta se program ti successful koi nabi tamukta koi lamdam da lai ima sing punna mak lengbi raktina, matfu mari shuba nipilal ek takai tina, am to pugamba. Shoda koi kramsi, मैं आपको मुख्य रूप याबी याबी नबी दमकता अंदर नरोक चले